organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i nas iz Business Ecology Laba. Mitja i ja ćemo biti moderatori okruglog stola, a osim nas imamo i 3 super gostiju koje ću vam ja sad u kratkim crtama predstaviti. Oni će poslije mogu me nadopuniti što nisam rekao. Znači, s nama su danas Robert Perčević, on je diplomirani i doktorirani psiholog, osnivač i direktor Culture Laba, što ja sam gledao kako da to opišem najbolje i došao sam do toga da je to nekakav hub u biti posvećen pronalaženju, integriranju informacija i ideja o budućnosti. Sam ok to opisao. Odlično. Odlično. S nama je još i Katarina Lovrenčić, također diplomirani psiholog, on je diplomirana psihologija, inače moja kolegica s godine, i ona trenutno radi kao People Operations Business Partner u Infobip-u, i to od 2016. Tako kaže LinkedIn, je to točno? Točno je. To je točno. I mislim da će Katarina imati super nekakvih ideja i stavova s ovako praktične strane. I naravno s nama je Zvonimir Galić, koji je izvanredni profesor na odsjeku za psihologiju, na katedri za psihologiju rada i naš dragi kolega iz Business Ecology Laba, koji već dosta dugi niz godina u biti dosta intenzivno i promišlja, a onda se istraživački bavi pitanjima, a ponaviše možda motiviranja u organizacijama i rukovođenja u organizacijama. Ono kako smo mi zamislili ovaj okrugli stol je tako da ćemo Mitja i ja u biti postaviti neka pitanja koja su se nama činila logičnim i koja su prilično široka i omogućit će diskusiju. I vi, dakle sudionici, u bilo kojem trenutku se možete javiti ili tako da napišete svoj komentar ili pitanje u chat ili tako da dignete ruku. Svaka interakcija je više nego dobrodošla, ali osim toga znači imamo na samom kraju i predviđeno nakon što Mitja i ja istrošimo sva pitanja, da se vi slobodno uključujete, znači pitate naše goste i komentirate sve što vam padne na pamet. Ok, znači da ne dužimo previše dalje, ja ću otvoriti sa nekakvim recimo laganim icebreaker pitanjem. Ono što je sad u biti izgledno na neki način, ajde da si ne skočimo u usta, jer je već prije možda bilo izgledno pa se nije dogodilo, ali recimo da je sada sa dolaskom cjepiva i s tim što je velik broj ljudi već prebolio, nekako pandemiji se vidi kraj. U biti ono što je sad pitanje, hoće li pandemija ostaviti neke trajne posljedice u načinu rada, ili će se vratiti stvari manje više na ono kako su bile prije pandemije. I u biti ako će biti nekakvih promjena i trajnih posljedica, kakve će one biti. Pa možemo možda otvoriti sa Robertom, da nam Robert kaže što misli o ovim pitanjima. Tako jednostavno pitanje to nije, ali ovako iz moje perspektive. Pandemija je jednokratni događaj. Dok traje, plijeni našu pažnju, ali kada jednom završi, brzo se zaboravlja. Ima naravno iznimaka koji su doveli do sustavnih promjena, uzmemo samo Kubu u srednjem vijeku, ali tada je bilo regije gdje je 2/3 populacije umrlo. To s koronom jasno nije slučaj. Tako da ne očekujem da će imati neki veći strukturalni utjecaj. To ne znači da neće ništa ostati. Ono što vidimo je ubrzanje nekih trendova. Najprije se to odnosi na digitalnu transformaciju i automatizaciju, koja je pogurana, barem na samom početku pandemije. Očito je to kod rada od doma, o tome ćemo sigurno pričati još više, koji podrazumijeva digitalnu infrastrukturu i radna mjesta koja ne ovise o fizičkom prisustvu. I to nije samo vezano uz koronu, to je promjena koja je u skladu s dugoročnim tehnološkim razvojem, a uklapa se i općenitiji društveni pomak prema fluidnijim radnim i fluidnijim životnim biografijama. I to je nešto što će nas sigurno dugoročno pratiti. Druga točka, dalje od toga i možda još važnija. Korona nam je dala nazrijeti što nas još očekuje, s obzirom na ozbiljne izazove po kojima stojimo.
Jer ono što će nas u idućih desetljeća pratiti je pitanje ophođenja s klimatskom promjenom. Mi smo dugo živjeli u jednoj utopiji vječnog rasta i to promijeniti neće biti lako. A tu je ophođenje s koronom nudi niz lekcija. Od boljeg razumijevanja značaja i značenja uloge države, do boljeg razumijevanja važnosti s jedne strane globalne suradnje, a s druge strane otpornih lokalnih struktura. I tijekom pandemije, govorimo o poslovanju, rezilijentnost je postao jedan od ključnih pojmova. Upravo razvoj rezilijentnih organizacija je po meni centralna tema budućnosti. I u tom smislu se barem nadam da smo uspjeli nešto naučiti tijekom pandemije i da će nam to pomoći uspješnije se obhoditi sa promjenama koje nam predstoje. To bi bio moj kratki sažetak šta će ostati, šta neće. Bome možda nije bilo tako jednostavno pitanje. Katarina, kako je tvoje viđenje ovoga? Ja ću dati puno jednostavniji odgovor. Ono što smo mi vrlo brzo promijenili, što mislim da, odnosno što smo mi već konkretno u Infobibu prepoznali je to da, ono čisto možda za kontekst, dolazim iz Infobiba, tvrtke koja 99% naših zaposlenika zapravo radi preko računala, jedino ono što im treba za obavljanje svog posla je računalo i internet veza, što i imaju. I ono što smo mi već prepoznali da na što moramo odreagirati je, kako smo mi to nazvali, work from anywhere, odnosno to da rad jednostavno više, bit će ga jako teško organizirati geografski na jednoj lokaciji. Navikli smo na to da tvrtka je jednako ured, ljudi dolaze u ured, odrađuju svoj posao i idu doma. Međutim, zaposlenici su ti koji su sad već vrlo jasno izrazili svoje mišljenje da ne mogu zamisliti uopće da se vrate natrag na to da 5 dana u tjednu moraju biti negdje drugdje ili uopće da im se propisuje nekakav raspored gdje kad moraju biti, jer jednostavno dokazali smo da posao može funkcionirati iako radimo od bilo gdje, kažem uz ove minimalne tehničke uvjete. I nekakav povratak natrag u ured je jednostavno umjetan. I ok, neke firme hoće inzistirati na tome iz raznih razloga, ali to je nešto na što se moramo pripremiti. Da jednostavno ljudi više neće biti spremni raditi od 40 sati tjedno negdje gdje im neko drugi kaže. Da. Ok, znači rad kuće je definitivno pitanje kojim ćemo se još danas baviti dosta. Da vidimo sad za početak šta Zvone misli o ovom pitanju, hoće li ostati neke trajne promjene ili je pandemija prolaznost i to je to. Vraćamo se. Ne, nije ti icebreaker, ovo je otprilike sve. Da. Ali sad ću ja reći nešto što je skroz, dakle ja se slažem i s Robertom i sa Katarinom. Ovako, dakle pokušat ću strukturirati, zapravo mi ćemo tu ovu ideju, ovu temu zapravo je tema cijelog webinara. Dakle, slažem se s Robertom prvo u temeljnom zaključku, a to je, dakle, to je nekakva naša karakteristika prosuđivanja i emocija, to da nas događaj koji je netom pred nama potpuno preplavljuje i da onda teže procjenjujemo njegov stvarni utjecaj. Dakle, ja mislim da će imati utjecaj, ali sukladno onom što je Robert rekao, ja mislim da mi taj utjecaj trenutno precjenjujemo. Ono što ja pokušat ću to neke stvari dokumentirati podacima, mi se s ovim bavimo baš dosta intenzivno u nekoliko svojstva, nekim projektnim istraživanjima koje radimo za Hrvatsku zakladu za znanost, u studija ljudskih potencijala koje radimo sa našim kolegama s ekonomije i suradnji za gospodarstvo, baš na različite načine promišljati. Dakle, ono gdje ja temeljni zaključak koji se slažem s Robertom, ubrzalo je trendove. Dakle, ubrzalo je trendove prvenstveno vezano uz automatizaciju, informatizaciju tržišta rada. Dakle, evo, podataka, Eurostatovo istraživanje iz 2019.
do 2% ljudi je radilo od kuće cijelo vrijeme, oko 5% je radilo od kuće povremeno. U pandemiji, sad to je stvar koja je isto jedna zanimljiv podatak, 30%. Dakle, i svjetski podaci, 30% je radilo povremeno. Stalno radi 20%. To je naše istraživanje na NACREP-u koje smo radili s našim kolegama iz Prizme. Prošli tjedan smo Mitja i ja bili na jednoj europskoj konferenciji gdje pokazuje se da je to sukladno europskim i svjetskim podacima. Američki su isto 20 do 30% ljudi rade doma. I onda sad jedna stvar koju ću otvoriti tu, a onda bi volio da vas dvoje prokomentirate jer imate neke druge perspektive. Ova druga ideja, 70% ljudi ne radi, nije radilo doma. Dakle, ono što mene, imamo globalno tržište rada, imamo lokalno tržište rada. Ono što mene sad pitam se na lokalnom tržištu rada, da negdje 70% ljudi ne može ili njihova radna mjesta nisu još pripremljena za rad od kuće. I sad dakle, jedna od posljedica pandemije koja je možda važna, a koju bi volio da isto prokomentiramo, taj utjecaj pandemije i ti trendovi koji se ubrzavaju su nejednaki u različitim sektorima. Da. I to će dakle ti Infobipu imaš, dakle to je ubrzalo trendove koje si mogla, ali imaš ogromne segmente javne uprave koje bi mogli raditi, ali nisu digitalizirani. I sad to ima, dakle to sad ja sad otvaram još Nikolino, ali slažem se što sam izvukao od Katarine, što mi je važno, definicija rada. Dakle to šta je posao, šta je zaposlenje je izazov koji će recimo biti isto, koji je pred nama, da razumijemo ljudima koji su, prije bilo 9 to 5, 40 sati u uredu negdje. Dakle, ja mislim da će ured ostati važan. Isto kao što Facebook nije uspio sve socijalne kontakte. Ne može zamijeniti, ali opet ne može ostati 40 sati od ponedjeljka do petka. Dakle, to je tema dakle, koje bi volio da razgovaramo, dakle šta nam rad znači. I onda imamo sad, da ne duljim previše, imamo ovaj dio koji, tu je Robert nešto više vjerojatno doma zbog prirode posla. Ja sam hobistički se bavim sa čitanjem makroekonomskih prognoza, izvještajnih, obavještajnih, Amerikanci izbavljaju obavještajne zajednice, svjetske trendove. Dakle, ogromna kontekst će odrediti. Dakle, ovo što Robert rekao, rezilijentne organizacije, težnja prema smanjenju razlika i posljedično to je utjecaj na ekonomije i onda na naš posao je isto neki opći kontekst. Dakle, da ja skratim i sumiram, trendovi, bit će promjena, ubrzat će se trendovi vezani uz informacijske tehnologije, ali istovremeno promjene koje će se dogoditi će biti važne. Dakle, u definiciji rada i u načinu na koji obavljamo posla i to će za ljude koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima stvarati, moramo nanovo razmišljati o nekim stvarima. Evo, toliko za uvodni od mene. Hvala. Ajde sad pitanje. Sad šta hoćemo kopa dalje? Mislim da Mitja ima jedno pripremljeno pitanje sada, pa ćemo... Mi smo pripremili, mogli bismo nastaviti kopati dalje, ali možda da stignemo obraditi ono što smo pripremili, pa se vratimo pred kraj na ove koji nisu radili od kuće. To sam i ja negdje sebi zapisao kao zanimljivo pitanje, jer kad sam slagao, sam skužio da ćemo se dosta zapravo baviti radom od kuće i ovim popratnim stvarima. A ajmo za početak sad, budući da taj rad od kuće smo otvorili i to je očito vjerojatno najtrajnija promjena koja bi mogla ostati i nakon pandemije. Ajmo vidjeti što vi mislite kako smo se mi uopće snašli u radu od kuće i što možemo napraviti da ga olakšamo i poboljšamo, bilo sada, bilo nakon ove pandemije. Mene tu prvo zapravo zanima ta jedna praktična perspektiva. Pa bih počeo sa Katarinom. Kako je to izgledalo u Infobipu, kako ste se snašli, što misliš, je li to primjenjivo izvan Infobipa i tako dalje?
Mislim, mi smo i prije pandemije imali mogućnost djelomičnog rada od doma. Imali smo to definirano kao 5 dana mjesečno da su zaposlenici mogli jednostavno odabrati da ostanu raditi od doma. I onda je nekakva inicijalna reakcija, ako maknemo ovaj zdravstveni aspekt, super, ostajemo raditi od doma, i nekakva prva reakcija je bila pozitivna. Ta prva reakcija, ja bih rekla da je kod većine ljudi trajala od tjedan dana do mjesec dana, ali je taj neki početni entuzijazam zapravo splasnuo kad su ljudi shvatili da to traje i da ne znamo koliko dugo će trajati. Mi trenutno, evo sad smo u 1 i 3 mjeseca radimo od doma, s obzirom da je Infobip jako velika firma, imamo 2 ogromna ureda u Hrvatskoj i 2 manja, i to je samo u Hrvatskoj. Onda možete zamisliti koje posljedice bi bile da, ne znam, u uredu od 400 ljudi jedna osoba bude zaražena. Mislim, mi bi sami zakucali zdravstveni sustav u gradu Zagrebu da smo slučajno drugačije postupili. Tako da jednostavno s naše strane je to bila najodgovornija stvar za napraviti. Jednostavno povukli smo sve zaposlenike da rade od doma i kažem, naš posao je jednostavno tako da smo to mogli. Međutim, sad, kažem, sa odmakom od tih 15 mjeseci, ljudi jedva čekaju da se vrate nazad. I bili su onako doslovno valovi, kao kako je korona imala valove, tako smo i mi imali valove nekakvih osjećaja i dojmova vezanih za taj rad od doma, kažemo, od tog nekog početnog entuzijazma do toga da su ljudi postali demotivirani, da ne kažem depresivni, mislim ne u ovim kliničkim aspektima, nego jednostavno loše su se ljudi osjećali jer su cijelo vrijeme doma. Osjećaj izolacije, manje povezanosti sa ljudima, sa firmom i slično. Tako da sad, bilo mi je zanimljivo zapravo gledati kako ljudi koji su prije silno htjeli raditi od doma su sad se okrenuli prema tome da im nedostaje ured i jedva čekaju da će se vratiti, a s druge strane imamo obrnuto, i ja bih rekla da zapravo dosta ljudi je vidjelo šta im donosi jedno, šta im donosi drugo. U smislu šta im donosi rad u doma, šta im donosi rad u uredu, i shvatili su da treba i jedno i drugo. Samo je sad možda pitanje u kojem omjeru će se ko odlučiti u budućnosti šta će mu biti nekakav model rada. Tako da evo, to su neki dojmovi, šaroliki su. Ali baš ovo što je profesor Galić rekao, socijalizacija je nešto što se ne može nadomjestiti doma, i uz svu tehnologiju svijeta, nekakvo spontano druženje, to da čuješ nešto o čem neko priča i uključiš se u razgovor, to je jednostavno nešto što se ne može rekreirati u virtualnom settingu, bar nismo još do sad našli način da to prebacimo online, i to je dio koji ljudima jako nedostaje. Tako da, i to se baš osjeti i na nekom, ajmo reći, moralu pod navodnicima ljudi, pogotovo ako uzmete u obzir različite populacije, gdje je različitim populacijama iz različitih razloga teško. Ako hoćete da imate klince doma i nemate ih uvjete staviti negdje gdje vam ne smetaju dok radite, ili ljudi pak koji žive sami i onda su konstantno solo. Tako da, evo, to je. Zvone, idem sad iz znanstveno istraživačke perspektive, kako ove probleme olakšati, kako poboljšati? Meni ti prvo, što mene prvo muči, dakle, refleksija na ovo, otkrivaju mi se neke nove, cijelo vrijeme kako čitamo jer bavimo s tim, istražujemo, pa mi se otkrivaju neke nove perspektive na ovu stvar. Znači, to je prvi dojam, dakle, mi smo napravili nekoliko istraživanja. Prvi dojam je kao, mi smo se pokazali svi jako rezilijentni, dakle, ljudi koji rade od kuće. Pokazali se prilagodljivi, otprilike koliko ljudi je mislilo da je, i produktivnost i zadovoljstvo su bili, koliko ih je bilo, koliko je mislilo da je bolje, toliko je bilo oni kojima je bilo i lošije, i to sad ovisi od nekim individualnim stvarima. I ovo što Katarina rekla, neke stvari mi opet ponovno gledamo vrlo često iz svojih cipela, bar sam ja na to gledao. Dakle, mi smo gledali ljudi s malom djecom, su gledali kakva je katastrofa, life-work balance i kombiniranje tih stvari. Druga perspektiva koja meni je, dok nisam počeo istraživati i baviti se na to,
perspektiva ljudi koji su bili solo i koji su kroz pandemiju i kroz potrese prolazili solo. Dakle, to je bilo isto jedan ograničavajući čimbenik. I sad ta dinamička perspektiva, dakle mi smo, naše istraživanja pokazuju da se ljudi prilagodili i pokazali su nam kao dvije ključne stvari, kao dvije ključne odrednice, koliko su uspjeli strukturirati dan, kako god on bio, dakle nemaju strukturu, da nema onog blura između preplavljivanja između privatnog i poslovnog života koji dugoročno je opasan jer vodi do burnouta pa onda kasnije i depresije. I druga stvar koja je dakle to koliko su se ljudi uspjeli u nekom trenutku psihološki odvojiti od posla. Kad ti tu si cijelo vrijeme tablet i laptop, pa si cijelo vrijeme si nekako dostupan, te dvije stvari, struktura i psihološko odvajanje su se pokazale kao ključne stvari. Ali ono što mene zanima je ta dinamička perspektiva koju je Katarina dotakla. I sad to smo mi tek sad skupljamo podatke, nastavit ćemo skupljati, a ta neka ideja da su ljudi sad, osjećaju se kao, ima Adam Grant to zove languishing. Dakle, da nisam dobro, nisam loše, ali nisam ni dobro. I to ja mislim da ima veze, i to je sad naš ključni izgled. Dakle, to ima veze s ovim, dakle, da ne idem u teoriju, ali znači, to ima veze s nekim temeljnim psihološkim potrebama koje mi zadovoljavamo na poslu i koje ne možemo zadovoljiti u online okruženju. Dakle, to je dijelom socijalno. Dakle, to da ne, ti možeš biti ovo što je sad i Suzana prokomentirala što sam spomenuo, i možeš ti biti na Facebooku, to ti je surogat za socijalni život, ali on nije potpuna zamjena. A sad imamo dugoročno se pojavljaju neke druge stvari, a to je osjećaj kompetentnosti. Dakle, sad pričamo o feedbacku koji dobivaš od svojih šefova i suradnika u online okruženju. To je išlo neko vrijeme, ali sad to postaje sustav. Pa onda imaš pitanje napredovanja i razvoja organizacijama, koje u organizacije su društvene, političke arene, gdje ti imaš neformalne kontakte. Sad kako se to radi u online okruženju? Ja imam osjećaj da u tim stvarima nekih je, imamo pauzu, kao stavljena je pauza na te procese, i tu su ljudi, dakle, od tu taj languishing, dakle, ok im je, ali ne napreduju, ne trajevaju na poslu, ne napreduju onako kako bi trebali. I to je recimo podatak koji ja sad dobivam svugdje okolo, skupljam iz organizacija i dobivam od svojih kolega izvani, svi počinju imati retention issues. Dakle, ljudi počinju odlaziti iz organizacija. Ja mislim da to dijelom proizlazi iz ovog kao, možda će biti bolje negdje drugdje. Ali to je, mi ćemo danas naprosto puno pitanja, ja mislim, više nego odgovora. Prepuštam Robertu jer on ima, kažem, on je pisao izvještaj, mene zanima isto njegova perspektiva. Da, on je sad zakomplicirao, možda Robert razriješi neke dileme. Te dvije strane rada na udaljenost, to je ono što i mi vidimo. I to ne vrijedi samo za Infobip, ne vrijedi samo za Hrvatsku, to vrijedi globalno za većinu organizacija. Znači, rad na udaljenost nudi niz prednosti za poslodavca, ušteda na uredskim prostorima, širi izbor talenta neovisno o tome gdje žive i o njihovim životnim okolnostima, manje izostanaka zaposlenika, veća otpornost prema lokalnim poremećajima, poput potresa, nudi niz pogodnosti zaposlenicima, lakše uklapanje posla u željeni način života, manje gubljenja vremena za odlazak do posla i nazad i nudi šire društvene prednosti, barem potencijalno manje diskriminacije zaposlenih onih koji rade na distancu, više prilika života u manjim mjestima, manje zagađenja okoliša uz manje gužvi na cestama. Ujedno smo radeći od doma u sve te prednosti stvorili i novi senzibilitet za to čemu služe uredi i koje su prednosti rada iz ureda. Znači, nedostatna nesigurna IT infrastruktura, ergonomija radnog mjesta. To nisu banalni problemi, ali još možda najprije rješivi. Ali tu je često nedostatak mjesta na kojima se može koncentrirano i u miru raditi. Tu je nedostatak neformalnih kontakta sa kolegima koji vodi osjećaj usamljenosti, koji vodi manjku osjećaja organizacijske pripadnosti, koji otežava razvoj novih rješenja. A tu je nedostatak povjerenja i orijentacije na ishode od strane nadređenih koji često vidimo. Dugoročno, upitno je kako rad od doma utječe na razvojne prilike i mogućnosti napredovanja pojedinca. I u skladu s time, s tim podijeljenim iskustvima,
većina zaposlenika danas zapravo i preferira neki hibridni model rada kada ih pitate. I dio vremena rada iz ureda, a dio od doma. A to je ono o čemu mnogi poslodavci danas razmišljaju. Tako da je jedna od šema koja bi mogla postati novo normalno, barem za one postoje gdje se može raditi uopće sa trećeg mjesta, bi moglo biti 3-2-2. 3 dana u uredu, 2 izvan, bilo doma ili sa nekog trećeg mjesta, i 2 potpuno posvećena privatnom životu. Jedna druga potencijalna šema bio bi odlazak u ured samo kada postoji stvarno potreba za osobnim susretom. Tako da ključno pitanje za budućnost postaje koje aktivnosti je bolje obavljati iz ureda, a za koje nema uopće potrebe dolaska u ured. Sve tako kad gledamo koji to elementi utječu na uspjeh hibridnog modela rada, onda vidimo da je za rad od doma najprije bitno osigurati potrebnu digitalnu infrastrukturu i alate. Bitno je razviti znanje kako se učinkovito uopće koristiti tim alatima. A možda najteže, potrebno je unutar organizacija razviti stavove poput povjerenja u sposobnost suradnika. Uz veću orijentaciju na ishod, veću toleranciju prema različitim načinima rada. Mnogi zaposlenici očekuju i jasne odredbe za rad od doma. Znači, poput toga kada moraju biti online dostupni, a kada su fleksibilni oko toga. Ili oko toga što sada sve moraju dokumentirati. Postoji neka zanimljiva tehnološka rješenja koja su se pojavili. Neki primjeri koji pokazuju kako se poduzeća pokušavaju prilagoditi tome su virtualni asistenti koji upravo pomažu, ono što je Zvone spomenuo, strukturirati radni dan. Virtualni uredi koji olakšavaju navigaciju u tim novim virtualnim radnim prostorima i koji pogoduju kvalitetnijim virtualnim interakcijama. Pojavile su se i nove pogodnosti vezane uz rad od doma. To ne samo ergonomsko uređenje radnog mjesta, već i stvari poput dostave sneka zaposlenicima doma. Tako, hibridni model rada utječe ne samo na rad od doma, nego utječe i na oblikovanje ureda. To su te dvije strane. Mi ćemo vidjeti promjene oko toga kako izgledaju naši uredi. Možda uz manje fiksnih radnih mjesta na koje svaki dan dolazite, ali uz dovoljno mjesta na kojima se može povući za koncentrirani rad i sa brojnim zonama za osobnu, formalnu, neformalnu komunikaciju. Ali ukupno gledano, daleko od sigurnog, hoće li stvarno doći do jednog ozbiljnog pomaka u tom smjeru hibridnih modela rada. Ja mislim osobno da bi bilo šteta da se stvari jednostavno vrate na staro. To bi bila stvarno propuštena prilika za novih, fleksibilnijih oblika rada i suradnje koji su primjereniji izazovima budućnosti, koje ćemo trebati, koje moramo razviti. Ako se mogu ubaciti, ovo je zapravo super point. Prošle godine nas je COVID sve uhvatio nespremne, neke više, neke manje, i bili smo prisiljeni u maksimalnoj mjeri prilagoditi se onoj epidemiološkoj situaciji. I u principu sad su tek firme, kad je COVID, nadamo se, pri kraju, sad su firme u poziciji da odluče što žele. I u poziciji su da razmisle, ok, da li se želimo vratiti gdje smo bili prije 15 mjeseci i nastaviti kao da se ništa nije desilo, ili ćemo iskoristiti ovih 15 mjeseci da izvučemo neke lekcije, da naučimo što nam je bolje, što više paše našem načinu rada, našoj vrsti posla, našoj industriji, gdje želimo biti. Do sad nismo baš imali puno izbora, jer je jednostavno epidemiološka situacija bila takva kakva je. Sad se nazire taj izbor i mislim da je to užasno važno pitanje koje će svaka organizacija morati odgovoriti za sebe. Ali vodjeća čuda o konkurenciji, kužiš, ne možeš ti dovesti u InfoDeep-u dovesti jedno rješenje ako ti ovi koji ti privlače IT stručnjake drugo. Da, i to je, ja mislim da ovo ima prilika puno. I ja gledam paralelno jedno oko kako surađujem i blizak sam sa Australijom i onda je oni recimo tamo je mes, dakle hrpa poslodavaca je tražila ovo ljeto njihovo da se ljudi vrate, oni su imali dobru epidemiološku situaciju, da se vrate u urede. Neki nisu, ali većina je, dakle, zaključak je bio išao prema tome da je manja promjena nego što je bilo očekivati. Ali da, to je baš pitanje konkurencije ima, ali nudi nam i neke
mogućnosti, ovaj rad od kuće nudi mogućnosti neke i generalne za ublažavanje nejednakog razvoja države. I dakle, to je ista stvari koje su, jer moćeš komutat, kod nas nije normalno komutat više od pola sat. Ali ako ideš jednom ili dva, ako ideš 1 ili 2 dana u tjednu, možda je. I to su isto mogućnosti o kojima se treba razgovarati. Ali dakle, generalno ja volim da zapamte kad naši istraženja, radite od kuće, strukturirajte dan, psihološki se odvajate od posla, jako važno, ipak smo psiholozi po općem obrazovanju, to se dugoročno pokazuje najštetnijem, dakle taj preplitanje ovih dviju stvari i ta ideja da si stalno dostupan na bilo koje, dakle moraš imati neko vrijeme kad nisi dostupan na jednom mediju, ako želiš ostati produktivan, naravno i mentalno zdrav, ali produktivan, to je uvjet da se povremeno odvajaš. I ja mislim da to je taj izazov, dakle ako hibridni model rada ostane, a ostaće, i tad nama ostaje u tom da mi kao ljudi koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima, upravljanjem ljudima, osmislimo načine u kojima će ta autonomija ima prednosti, ali ona ima i brojne negativne strane za našu subjektivnu dobrobit i za dugoročno za produktivnost. Ja ću iskoristiti jedno pitanje da pitam Katarinu. Kako ste rješavali, dakle mene jedna od zanimljivih tema je kao baš leadership i upravljanje ljudima. Kako ste rješavali ovo, povratne informacije, upravljanje timovima i to? Jeste pomagali im, tim liderima da, u virtualnom okruženju? Kako ste pristupili tome? Pa dobro, mi kao HR uvijek radimo sa tim lidovima na tome, tako da u tom smislu nam nije bilo nešto pretjerano drugačije. Uvijek smo bili tu za uskočiti ako je trebalo neki specifični feedback dati. I mi više, ajmo reći, volimo prakticirati kontinuirani feedback, da jednostavno zaposlenici kroz rad, ok. Ako nećemo čekati 6 mjeseci da ti kažemo da si krivo napravio neki zadatak, nego ok, to se rješava u trenutku. Tako da iskreno za performance nije bio toliki issue. Realno, ok, davanje nekakve povratne informacije, to je razgovor između jedan na jedan razgovor i to je to. Ono s čim mi jesmo imali problem, mislim, što nam je bio izazov je pitanje povezano zapravo s ovim što si rekao. Ljudi su morali naučiti sami sebe kontrolirati. Odjednom leadership više nije bio jesmo li mi odradili zadatak, nego kako da ja sad tebe zaustavim da ne izgoriš. Ja kao lider sad moram biti praktički tebi psiholog i davati savjete oko toga kako da se isključiš, kako da strukturiraš bolje vrijeme, kako da ne radiš do ponoći jer ne znam, vani je 12. mjesec, grozno je vrijeme i ne da ti se raditi ništa drugo. Ali lider vidi da to ne ide na dobro. Tako da se u tom smislu okrenula uloga. Performance to je kao svako ko je lider neko vrijeme zna odraditi performance review. Ali ovo sad izazov, ok, ja imam zaposlenike koji gore, imam zaposlenike koji su demotivirani zbog razloga koji nemaju veze s poslom, imam zaposlenike koji su pod stresom jer su, ne znam, zdravstveno zabrinuti za sebe, svoje bližnje, bla, bla, bla. Uskraćene su im osnovne psihološke potrebe. I to su nove teme za leadership. I to su one stvari gdje su onda lideri nama dolazili, ok, šta da ja radim sa timom koji plaće jer se žele vidjeti, a imamo, ne znam, 3000 slučajeva korone. Da, sad kako bi ja rekao to, ja ne mislim da su to nove teme, ja samo mislim dakle različit je profil, dakle uvijek je leadership, ja mislim trebao biti to, ali nije tolika potreba bila za nekim specifičnim segmentima. Mislim, slažemo se skroz, sam da, mi smo baš sad se bavili u projektu kao cijeli taj, šta uključuje sve vođenje, od prvog team lidera, line menadžera do CEO-a. Ima cijeli raspon stvari. Mislim to skužiti da to ima najmanje 5 stvari smo nekih definirali i koje
ti spadaju u tvoju odgovornost. I sad je profil za ove koje su strukturiranije bilo lakše vjerojatno prebaciti u online okruženja, a ove koje su more social, more psychosocial, te je bilo teže, da, super point. Dobro. I razlikuje se vodstvo virtualnih timova i timova na mjesta. Znači ja to mogu iz osobnog reći, daleko je teže voditi virtualne timove. I koliko je to zahtjevno i koliko to zahtjeva drugačiji pristup, često nije dovoljno prepoznato. McKinsey je sada nedavno proveo jednu anketu među poslodavcima gdje se pokazalo da upravo ona poduzeća koja su aktivno trenirala menadžere za vođenje virtualnih timova, da su bolje prošla kroz rad na udaljenost. Znači, u smislu produktivnosti i u smislu zadovoljstva zaposlenika. Razlikuje se način vođenja i moja osobna iskustva su u skladu sa onim što pokazuju istraživanja, pogotovo za menadžere je to znatno teže voditi virtualni tim. Puno je lakše kad imate ljude na okupu, kad možete s njima razgovarati, odmah razriješiti problem, nego ako to morate virtualno, ako imate neke strukture, morate paziti na strukturu vremena, ako su svi raštrkani po Hrvatskoj ili po cijelom svijetu. Drugačiji način rada i zahtjevnije za menadžment naročito. Ovi procesi idu prirodnije kad si uživo. Ovo neke, kao što ovdje sve moraš strukturirati. Dakle, sve se moraš strukturirati i opet ti fali, da. To bi bio jednostavniji sigurno da sjedimo svi i izravno se vidimo. Iako snalazimo se i ovako, naravno, ali je malo... Sljedeći uživo. Naravno, svi će biti cijepljeni 2 puta do najesen i onda... hoćemo, da. Srećemo. Sad je dovoljno jednom dobiješ potvrdu, ali... Kako to olakšati? Kako olakšati te probleme sa leadershipom na daljinu? Što možemo napraviti? Mislim, ono što sam nekako primijetila, puno stvari u vođenju virtualnih timova koje se dešavaju spontano u uredu, u virtualnom okruženju lider se mora tog sjetiti. Lider mora to namjerno stvoriti setting, mora namjerno zakazati sastanak, ok, sad pola sata pijemo svi kavu ujutro i pričamo o stvarima koje nam nisu taskovi. Da bi održao nekakvu, timsku koheziju ili nešto. Mora se otvoriti poseban kanal za komunikaciju gdje ćemo stavljati, smiješne slike i šalice. Tako da, to je onaj dio, ili recimo, naučiti lidere, to je banalan primjer, ali palite kamere. To su ljudi, ok, nije isto ako imate tim ljudi s kojima radite oduvijek i svi se znate i znate kako izgledate i fajn. Ali drugačije čim dobijete novu osobu u tim, sad zamislite da radite sa ljudima koje doslovno nikad niste vidjeli i onda još ti ljudi ne pale kamere. I mi smo polako zapravo otkrivali sve te sitnice kojih se nužno ni ne sjetite. Kao ok, palite kamere, organizirajte si neformalno vrijeme online gdje ćete pričati o stvarima koje nisu vezane za posao. Imajte nekakav kanal komunikacije koji opet nije nužno vezan za posao, jer je to onaj dio koji ljudima zapravo najviše nedostaje u tom nekom virtualnom settingu. I uvođenje zaposlenika u posao je isto posebna tema koja je povezana i s ovom retencijom. Mi smo nažalost isto vidimo da taj trend i kod sebe. Jer se ljudi ne povežu toliko niti sa kompanijom, sa kulturom kompanije, sa nekakvim vrijednostima. Sve to online vrlo, vrlo očito. I sad je pitanje kako neku kulturu i vrijednost prenijeti u online settingu. I na kraju cijelo vrijeme se vraćamo na jedno te isto, a to je da moraju postojati blokovi vremena koji su ne posao. A to je jako čudno ljudima, sazvat sastanak i onda ne pričati o poslu.
To je ono, totalno bizarno zapravo kad se uopće stavi u rečenicu. Ali je dosta dobar antidote za taj osjećaj izoliranosti. Ali jel imaš i ovaj dio koji je jedan skroz poslovni, kojem se ne vodi računa. Ja gledam, mi smo tim, Mitja, Nikola, ja još, nas, mama, Maja i Antun, i neke skroz super ideje i stvari se rješavaju ono kad mi sad nađemo se na kavi kao pričamo bez veze i onda kao usput spomenemo, znaš šta mogli ono, kao mogli bi ovo, taj by the water cooler, taj dio je užasno važan za produktivnost kompanije, za kreativnost. I to je ovo je sve nekako umjetno i vrlo strukturirano. I to ja mislim da to je, na tom će trebati raditi. Ima gomilo taj counterintuitive. Moraš ne raditi da bi bio produktivan, moraš se nalaziti s ljudima o neposlovnim stvarima da bi zajedno bili produktivni u poslovnim stvarima. I to je totalna puzzle o kojem mi zato smo se i našli da danas pričam, mislim da ćemo pomoći nekim ljudima da meni je hrpa stvari trebalo da ja skužim. U tim razgovorima sam ja skužio da barem kao ovo je normalno. Kao to je normalno. Ali zanima me iz Katarine perspektive sad, jel se ta spontanica nekako razvija? Ok, ajde prije godinu i 3 mjeseca kad smo svi otišli doma i sad prvi neki zoomovi i te stvari svima je neugodno i to. Jel se šta mijenja kroz vrijeme? Jel dođeš nakon godinu dana na Team se nađeš i pikaš ko da si na kavi i na isti način je nema nekog frictiona tu u razgovoru? Jel se uspije postići ta nekakva real life dinamika? Ne. Ne. Koji je ovdje neki surogat, kužiš? Mi sad funkcioniramo, to je okej, to je neki chat, ali ja mislim da vam taj da kao do neke točke. Prije ljudima već dosta tih virtualnih druženja koje nemaju veze sa poslom, a nisu ni pravo druženje. Na početku je to možda još bilo i fora, ali brzo su se ljudi, ja mislim, zamorili toga. Ono što je meni zanimljivo je da unatoč svim tim poteškoćama o kojima pričamo, koje su tu, ankete među poslodavcima pokazuju kako većina vidi pozitivne efekte rada na daljinu. Znači, navode veću produktivnost, veću angažiranost zaposlenika, veće zadovoljstvo kupaca. Što se tiče radnog vremena, istraživanja pokazuju zbog uštede putovanja na posao, ukupno gledano, zaposlenicima ostaje više slobodnog vremena. To vrijedi za zaposlenike, to ne vrijedi za menadžerske pozicije. Menadžerske pozicije su najmanje profitirale od toga. Znači, oni u uvjetima virtualnog rada troše više vremena na interakciju nego u uvjetima rada iz ureda. Imaju povećan raspon rada. Mislim da je to i u skladu sa iskustvima koje ste vi prenijeli. Tako da vođenje virtualnih timova samo zahtjeva pažljivu pripremu. Počevši sa prvim susretima na kojima je potrebno uspostaviti te jasne komunikacijske strukture, utvrditi na koji način ćemo surađivati, kada moramo biti online, kada smo fleksibilni. Zahtjeva izraženiju sposobnost razvoja povjerenja, uz fokus na postizanju dogovorenih ciljeva, bez te stalne kontrole, bez uplitanja u način rada. Bitna je interpersonalna senzibilnost, sposobnost moderiranja grupe i ta održavanje socijalnih kontakata unutar prostorne udaljenosti. Ona zahtjeva visoku razinu angažiranosti od strane pretpostavljenih. Ona se ne dešava ovako spontano kao u uredu. Za sve to je potrebna organizacijska podrška, za sve to je potreban i trening. I ukupno gledano, mislim da će nas potrebe za takvim novim organizacijskim i tehnološkim rješenjima, sa novim sposobnostima upravljanja, za novim ritualima koji pružaju stabilnost i taj osjećaj pripadnosti, da će nas to još dugo pratiti. To nije banalna stvar. Zanimljivo mi je da je jedna od novih korporativnih odgovornosti koje se predlažu Director Remote Work, koji bi bio upravo odgovoran da to sve pokrene i organizira. A kako se menadžeri nose, to ste spomenuli sad Roberte, kako se oni nose s tim otežanim nadzorom zaposlenika?
To mi se čini isto kao velika promjena u njihovom radu, najizraženija možda. Da, i pogotovo ako nisu navikli na taj način rada. Tu ima velikih razlika od menadžera do menadžera, ali za sve je porastao taj pritisak. Znači, svi se moraju zapravo više brinuti o zaposlenicima nego što je to slučaj kad uvjetima rada iz ureda. Tako da i ne iznenađuje da su mnogi poslodavci zapravo nisu toliko skloni radu od doma kao zaposlenici. Zaposlenicima se to čak i više sviđa, barem nekoliko dana tjedno raditi od doma. Menadžerima je to napornije, oni su svjesni toga i to je teže. Da. Mislim, od menadžera zahtjeva se drugačiji skill set. Da bi se pratio rad, mislim, da se malo vratimo ono što smo se na početku dotaknuli, jako puno tvrtki je pogotovo ako su malo tradicionalnije kova, posao je od 9 do 5, ja znam da ti radiš tako što te vidim da sjediš za svojim stolom. Produktivnost vrlo upitna, ali ja vidim da si ti za svojim stolom i imam neko povjerenje da je posao određen i ako nisi za stolom znači da ne radiš. I to je bila neka metrika za zaposlenike, a kad smo u nekom online okruženju tog apsolutno nema. I onda trebaju postojati drugi načini praćenja, kako uopće definiramo taskove, šta nam je neko razumno vrijeme, treba puno više metrika i načina za praćenje da bi se postiglo ono što su ljudi postigli tako da bi zavirili ured i vidjeli jeste li vi tamo. A to je potpuno drugi skill set koji neki menadžeri nemaju, niti možda žele imati. Tako da i s te strane im je zahtjevniji. Mislim da će menadžerima u budućnosti biti dosta izazovni. Mislim da se tu zapravo dolazi sad i do raslojavanja između ljudi koji su menadžeri jer im se desilo iz kojih god razloga ili ne znam, na toj su poziciji jer vođenje ljudi im je sporedno, a s druge strane ljudi koje stvarno zanima people leadership, koji stvarno žele biti menadžeri. Mislim da će rad od doma jako dobro diferencirati jedne od drugih. Dobro, ja čujem tu dvije sad da provjerim da dobro čujem. Jedna je veći naglasak i na HR generalno. Veći je pritisak zbog to i dakle veći naglasak na ove vještine vođenja, baš people skills. Mm-hmm. I da, to negdje rezonira s onim kako smo i mi razmišljali o ovom. Jer vrlo često kao menadžeri uopće nedavno smo imali Nikola i ja za jednu našu veću kompaniju, neku radionicu, njima je kao, i pričali smo o ovim people skills, kao neki menadžeri kao oni se s tim ne bave. Kao to ide nekako samo, a sad ovdje ono što ti zapravo Katarina kažeš, ti sad ovdje moraš dodatno raditi na tom. I to je i strukturirano. Ok, dakle to dobro je, otprilike isto Nikola mišljenje kao ono što je. Da. Već kao prvi korak je uopće reći da je to tvoj posao, jer to se pokazalo da neki menadžeri uopće ne sviđaju. Ovo je sad fakultetski internet, zašto? Fakultetski internet, zašto? Ideš brzo. To zato što trebaš raditi od kuće, kužiš. Ne trebaš raditi s faksa. Ne, dakle, to smo mi... Nikola se bori još s internetom. Ja ću samo iskoristiti vrijeme, je savjet koji mnoga poduzeća to rade, ali neka ne rade. Ono što je u ovoj situaciji bitno je usmjeravati te promjene sa odgovarajućim istraživanjima. I to pri tome ne mislim samo na akademska istraživanja, već primarno na interne ankete koje pokazuju šta funkcionira, šta ne funkcionira. Znači dobiti direktno povratnu informaciju od zaposlenika i iskoristiti je da se unaprede stvari. Jer ovo je novo za sve. Tu je najbolje učiti kroz povratnu informaciju, kroz brzu prilagodbu. Ma to je sukladno ovom evidence-based managementu, što ti kažeš. Evidence-based management kaže, ne kaže
je ok istraživanja znanosti to, ali kontinuirano database, idemo, probamo, pa testiramo, pa prikupljamo podatke i to, ali ja mislim da to je vrijednost koju treba njegovati. Dakle, to HR treba njegovati prema kao vrijednost lagano, a onda da, generalno što više podataka svih i onda zaključivati na temelju njih. Ne samo ovih naših istraživanja, već istraživanja i u kompanijama. Nikola se odmrzo. To je... Neću ulaziti u probleme sa svojim internetom sad, ali da. Da imamo live demonstraciju zašto je rado. Kuće super. Da. Da. Jesam propustio nešto? Mislim, mi smo propustili tvoj dio, nisam niš čulo ovo što si pričao jer ti je bio zašteko, pa možeš ponovno elaborirati ako hoćeš. Ma nema potrebe, mislim da sam rekao sve što sam mislio, u biti taj dio gdje mnogim menadžerima nije uopće jasno da postoje nekakve setovi vještina koje bi trebale imati u recimo svom toolboxu, kao ne da ih nemaju, nego uopće ne misle da bi ih trebali imati, kao ne misle da je to njihova ingerencija. A sad ovaj neki rad na daljinu čini se da to još više dovodi pod povećalo, da je upravo to kao pod vašom ingerencijom. To je bio moj... U biti hrpu nekih stvari se ovdje otvorilo, neke su se i zatvorile, pa barem mislim, nekako smo barem došli do toga da će rad od kuće ostati. Tu smo uspjeli kao zatvoriti to kao pitanje. Hibrid će ostati, da. Kao nekakav hibrid, ali ima tu još hrpa pitanja, možemo poslije nastaviti na tome tipa potreba zašto se ljudi vraćaju ili ne vraćaju, ljudi koji nisu u mogućnosti raditi od kuće. Tipa bilo mi je ili jedna kao naizgled paradoksalna stvar je u biti sad se zahtijeva, situacija zahtijeva nekako veće povjerenje od menadžera prema svojim zaposlenicima i davanje nekakve veće autonomije kako možda prije nisu se baš osjećali ugodno da pustiš stvari i nemaš ih pod svojim čvrstom kontrolom i uzdama. I možda bi očekivao na prvu da kao ako otvoriš više autonomije ljudima, daš im autonomiju, da ćeš imati i sam nekako manje posla oko nadgledanja, ali u biti nije, nego je suprotno. Sad su se povećale neke zahtjevi na stranu menadžera, doći skužiti neke nove načine kako dati autonomiju, a istodobno imati kontrolu i nekakvu overview na tim šta se događa. Moram priznati da mi ovo sad sve o čem pričamo mi baš zvoni na sad ću grozan buzzword upotrijebiti, ali agilne načine rada. Morala sam naravno. Neko od nas bi prije kasnije. A mislim, zašto mi je sad to zazvonilo? U principu, kad je sad Nikola rekao, menadžerski posao je kontroliranje. Menadžerski posao je kontroliranje u tradicionalnim organizacijama koje rade, ajmo reći, tayloristički način rada. Gdje zaposlenik zna točno šta treba napraviti i gleda mu se količina nečega što je on isporučio taj dan i to je to. I menadžer je tu da iskontrolira da li je to napravljeno i da li je napravljeno po standardima. S druge strane, uloga menadžera u organizacijama gdje su zaposlenici puno samostalniji, gdje im se daje povjerenje, nije više kontrola, nego je, sad fali mi hrvatska riječ za to, ali enablement. U principu micanje prepreka, davanje nekakvih informacija, savjeta ili čega god koji će ubrzati zaposlenika u onom šta radi. Tako da i u tom kontekstu se nije ista menadžerska uloga. I nije isti skill set. Opet se vraćam na to da menadžerska uloga će se dosta mijenjati. Ok, ali složili smo se, taj people skills je to što je povećano in demand. Ok. Ko neka crvena linija koja se provlači kroz sve ovo, meni se ne čini da će se promijeniti samo uloga menadžera.
Mene sad zanima što mislite kako će se ova cijela pandemija odraziti na ulogu psihologa u organizacijama. Mogu li psiholozi pomoći tvrtkama i zaposlenicima da se nose i sa predstojećom financijskom krizom i nesigurnosti koja proizlazi iz nje i sa svim ovim novim izazovima koje će donijeti, koje donosi već pandemija i koje će očito donijeti i nakon kraja? Pa da, mislim, sve ove teme koje smo se sad dotakli, stres. U Hrvatskoj smo imali cijelu plejadu različitih vrsta stresora s kojima su se ljudi nosili i kad imate praktički, pogotovo ne znam, ako uzmete Zagreb, Sisak, Petrinju, imate radnike koji su u tom trenutku i sa znakovima PTSP-a. Šta raditi sa tim ljudima? Menadžeri su dolazili sa pitanjima, ok, šta da ja radim sa činjenicom da ja imam osobu koja je pod akutnim stresom. I to je prostor gdje psiholozi itekako imaju jako puno prostora i ne samo da imaju prostora, nego se to od nas traži. Da budemo na taj način podrška i što ima više neizvjesnosti, više vanjskih stresora, to je zapravo naša uloga, dobiva više prostora da pomognemo sa našim stručnim znanjima. S druge strane, ljudi ne vole neizvjesnost. Jednostavno kao rasa, odnosno kao vrsta nismo. Nije nam drago to kad su stvari neizvjesne. I opet mislim da tu mi možemo, ono što je meni nekako izašlo u zadnje vrijeme je da se psiholozi premalo bave internim komunikacijama. I to kako se određene stvari iskomuniciraju zaposlenicima. Jer mi možemo predvidjeti na temelju svega što znamo o tome kako ljudi funkcioniraju da jednostavno neke stvari neće imati dobre reakcije ili možemo imati neku hipotezu, ok, desilo se to i to, ne znam, ljudi su u neizvjesnosti, koje poruke njima trebaju u tom trenutku. Šta njima treba iz neke osnovne psihologije stresa, šta ljudima treba u tom trenutku. I mislim da tu recimo sami sebe podcjenjujemo i mislim da se ne uključujemo dovoljno u takve stvari. Mislim da tu jako puno možemo pridonijeti. Jer ako pogledate, cijelo područje stresa je jednostavno, nažalost, naš teren. Ja se srađam sa Katarinom, možda bi samo malo proširio da od dugoročniju perspektivu, jer meni je najzanimljivije kod ovog pitanja ta tema ophođenja sa nesigurnosti. Jer naš svijet postaje, kako se ono lijepo kaže, volatilniji, neizvjesniji, kompleksniji, manje jednoznačan. I to se jasno odnosi na radne odnose. Možda ovdje stvarno možemo zauzeti jednu dugoročnu perspektivu dalje od pandemije. Ono što kad pogledamo dalje u prošlost, vidimo kako je prije samo nekoliko generacija bilo za očekivati da će dijete raditi jednom isto ono što su radili i roditelji. A to je isto ono što su radili i roditelji roditelja. To se s početkom modernizacije promijenilo. Znači, postalo je prije za očekivati da dijete jednom radi nešto drugo od svojih roditelja. Vi vjerojatno radite druge stvari nego vaši roditelji. Što god to bilo, često je to teško predvidjeti. A danas smo u fazi kasne modernosti i stvari su se još više ubrzale. Znači, normalno je danas da se tijekom života znatno mijenja što i kako radimo. A sve uobičajenije je imati i više karijera, čak kompletno mijenjati profesije tijekom života. Sama ideja doživotnog zaposlenja već dugo ne drži vodu. Danas u idealnom slučaju poslodavac održava zaposlivost svojih suradnika tako što im kontinuirano nudi prilike za profesionalni razvoj. Ono što je pozitivno, većina zaposlenika možda ne voli promjenu, ali pozdravlja pomak prema doživotnom učenju. To je tu bitan element. Ali to ophođenje s tom višom razinom neizvjesnosti, takvih fluidnih radnih odnosa i dalje nije lako. I ono podrazumijeva visoku razinu povjerenja u vlastite sposobnosti i jedno zaštitno okruženje kako bi se uopće uspjelo to povjerenje razviti. I to je nešto što mislim da mi kao psiholozi u organizacijama trebamo sustavno razvijati. Na tome trebamo sustavno raditi. Ima tu zanimljivih novih ideja. Jedna je tržište prilika. Tržište prilika su interne digitalne platforme
na kojima zaposlenici mogu naći pozive za suradnju upravo na takvim projektima koji im nude priliku steći nova radna iskustva. I to u onim područjima u nastajanju koji njih zanimaju i gdje vide svoju budućnost. Ja mislim da mi psiholozi trebamo ići korak dalje. Znači to učenje, to je već ušlo u organizacije, na tome se puno radi. Mislim da se može još puno više, pogotovo u Hrvatskoj, takve ideje kao tržišta prilika se još uvijek rijetko nalaze. Ali mislim da mi psiholozi možemo ići korak dalje od toga. Mislim da trebamo biti svjesni koliko je rad, karijera, profesija za mnogi bitan element osobnog identiteta. Kako podržati razvoj jednog fleksibilnijeg, kreativnijeg poimanja identiteta? Kako približiti većem broju ljudi poduzetnički duh? Kako razviti solidarnost u stav da je normalno da se tijekom života uvijek opet ima faza u kojima se ovisi o društvu, dok se u drugim fazama izravno pridonosi. Mislim da to jesu pitanja za nas psihologe kojima se trebamo posvetiti više pažnje ako ozbiljno razmišljamo o budućnosti rada. Jer to je smjer u kojem se razvija rad u tim uvjetima veće neizvjesnosti, koji se neće promijeniti. To je vrlo jasan trend i pomak koji vidimo. To baš onaj Global Trends 2040. sam report nedavno čitao, zapravo glavni zaključak je to. Ono što imam neke dvije razine. Prvo, ja mislim da mi se čini da bit će povećana na tržištu rada, bit će povećana potražnja za općenito za ljudima koji su stručnjaci za ljudske potencijale. Jer kao imaš generalno kao postoji automatizacija, pa će nestajati poslovi, pa će se nešto svašta mijenjati. No što jedno znamo da će ostati menadžeri, kao menadžer u smislu vođenja ljudi, i ostaće stručnjaci ljudskih potencijala sasvim sigurno važni i zato se svrstavaju po svim onim ljestvicama traženih zanimanja, u najtraženija zanimanja, zato što će oni morati, kakva god zanimanje tržište rada izgledali, raditi ovo s ljudima o čemu ste vas dvoje govorili. A onda psiholozi imaju tu zicere u neke 4 domene. Sad je isplivalo mentalno zdravlje i stres, koja kao prva reakcija. Sad ja mislim da će u drugom, pa pitanja burnouta će se još vući neko vrijeme. Onda će sad ispostaviti se ovo pitanje motivacije i zadržavanja i dugoročnog motiviranja. Tehnologija, generalno prihvaćanje tehnologije. I on taj, ja sam čovjek, mi smo ljudi s čekićem, nama taj leadership iskače. Meni je potpuno fascinantno to područje interne komunikacije ima znanost uvijek malo ispred, ali onda smo spori u primjeni. Ima projekt Anet Kalac sa ekonomskog fakulteta, on je psiholog bazično, ja surađujem na njemu. U internim komunikacijama i pa se bavimo malo s tim područjem. Sad tu ima jedna skroz jednostavna stvar gdje, ovo što Katarina rekla, psiholozi mogu pomoći. Imate u ovim nesigurnostima koje karakteriziralo su COVID i koje će karakterizirati razne izvanredne situacije nesigurnosti o kojima je govorio Robert. Postoje 2 temeljna trenda koja su suprotstavljena. Prvo je da ljudima u organizacijama trebaju informacije hitno, pravovremeno, jer one im smanjuju nesigurnost. Istovremeno, menadžeri imaju potpuno suprotan intuitivni odgovor, a to je da čekaju dok ne skupe informacije i mogu dati siguran odgovor. I tu nastaje gap koji stvara, recimo, samo činjenica da ljudima osvijestiš kao psihologi, neko upravlja ljudskim potencijalima, da je i jedna i druga tendencija važna, i kažeš menadžer, gle, moraš reći nešto, jer ako ne kažeš nešto, javljaju se glasine. A glasine su uvijek gore od najgoreg mogućeg scenarija, odnosno vrlo često su, postoje iznimke, ali jako rijetke. Dakle, recimo, to su stvari koje mi, znači ja 4 stvari, mentalno zdravlje, motivacija, leadership i tehnologija. Pritom mi se bavimo leadershipom, pa nama leadership djeluje najsalientniji, ali on ima mislim da najviše, dakle ne mi ulozi lidera, mi kao support ljudima koji su lideri i kojima onda razjasnimo ovakve stvari, moraš napraviti nešto, ljudi su ugroženi u smislu osjećaju se nesigurno, komuniciraj nešto što prije, pogriješi pa backtracka i ispričaj se, ali možeš napraviti nešto. Imamo znanja koja su utrživa i korisna
ljudima u organizacijama. Definitivno. Mislim, mi radimo kroz lidere u HR-u. Mi ne možemo, pogotovo ako radimo u velikim organizacijama, imamo, ne možete jednostavno raditi jednako sa svim zaposlenicima tvrtke i zapravo je rad sa liderima najbrži način da imate impact na veći broj ljudi. Jer ako radite, ne znam, sa 2 lidera, svaki ima po 5 ljudi, vi ste, ako ste njima poboljšali neke skillove, vi ste impactali zadovoljstvo, produktivnost 10 ljudi. Tako da, mislim, to je jednostavno kako je HR funkcionira. Mi radimo sa liderima i skupa s njima rješavamo probleme i mislim da im menadžeri u velikoj većini slučajeva dolaze iz područja rada kojim se bave. Znači u mom slučaju su to developeri, programeri. Što se tiče menadžmenta, upravljanja ljudima, mi smo im tu partneri u principu za razgovor i nekakve savjete. Tu imamo jako puno prostora za influencati, za naučiti ih neke stvari koje, kažem, mi kao psiholozi možda i podrazumijevamo. Tipa to, informacije smanjuju neizvjesnost. Pa makar ta informacija bila... Da, i moraš komunicirati, šutnja je najgora. I tu smo da neke te mitove i prirodne reakcije koje se javljaju kod svih nas, kod ljudi, da im kažemo, okej. Završili smo to što smo završili, imamo tu struku koju imamo, znamo malo bolje šta se treba i mislim da je jako bitno da to znanje dijelimo. I da iskoristimo ono što smo naučili na tim praktičnim primjerima. Tog ima more, stvarno. Okay. Dobro, svašta smo čuli. Psiholozi će imat posla, to je ono što sam ja izvukao iz svega ovoga. To ne zvuči pozitivno kad tako kažeš. Da. I menadžeri će imati posla, bome više nego što više. Radili, da će imati posla, čini mi se. A ljudi će stati doma i raditi par dana u tjednu. Mi da smo to generalno zaključili. Ali psiholozi će zapravo menadžerirati menadžere. To je ono. Da, pa da, mislim, mislim kad ovoliš to sve, stvarno, psiholozi imaju nekakva znanja koja bi svakako trebala spadati u neke osnovne, kompetencije menadžera. A ovi možda nisu ni svjesni da trebaju ta znanja, a ako jesu svjesni da ih trebaju, biti ih vrlo često nemaju. Ok, ajde da wrap-upamo ovo sa pitanjem, već ste dosta već pričali o nekim trendovima koje nas očekuju. Možete još o tome reći koju riječ, da li u budućnosti očekujete neke, odnosno što mislite neke trendove u psihologiji koje bi bilo bitno pratiti u budućnosti i možda neke autore koji su vam istaknuti, koji ste čitali, koji pokrivaju na dobar način ova područja o kojima smo pričali ili daju neki dobar list na to. Ne znam, hoćeš ti, Katarina, prva? Da, ja se smijem, mislim, vidjela sam da ćete vas pitati za autor, da si mislim kao, ja sam baš dosta loša u tom području. Što se tiče pitanja... Mislim, Zvone će pokriti ovo pitanje. Ma ne, baš ti razmišljam kao... Ok, mislim, psiholog sam i studirala sam i na faksu sam pročitala jako puno psihologa. Ono što je meni trebalo kad sam krenula raditi je da krenem učiti o biznisu, da krenem učiti o tome kako IT firme funkcioniraju, da krenem učiti o tome kako se radi poslovna strategija, kako taj dio funkcionira. Jer ako mi ne znamo kako naša organizacija, kako naš bazični biznis funkcionira, znači šta mi proizvodimo i kome to prodajemo i zašto, ako mi taj dio ne razumijemo, mi se ne možemo uklopiti u to, možemo imati svo znanje svijeta, ali mi moramo razumjeti, ok, dolazimo s nekim znanjem iz psihologije, znanje o poslovanju ćemo steći, stječemo putem i na taj način onda zapravo vidimo prilike kako uglaviti psihologiju u sve to. Tako da ako mene pitate što čitam, ja čitam knjige o product managementu.
Ne, i o tome kako IT firme funkcioniraju u Agile-u, ne čitam psihologe, to sam radila na faksu. Tako da, evo, to je, iskreno to bi bio moj savjet. Dovoljno ćete naučiti o nekim, čitat nove stvari, članke, blogove, neke nove stvari koje izlaze, koje se istražuju definitivno, ali neke, kažem, većinu vremena čitamo o onome čim se moja firma bavi. Još ćemo mi o Agile-u, Katarina, možda ne ovdje i sada, ali... budemo. Sama je tražila. Jesam. Već je dobila, Ali to su upravo i moja razmišljanja. Znači, zapravo vjerujem da smo mi psiholozi dobro upoznati s recentnim istraživanjima iz psihologije, tako da psiholozima isto primarno preporučuje da prošire svoju perspektivu. I to najprije znači upoznati se s aktualnim razmišljanjima u menadžmentu, u poslovnih škola, konzultantskih kuća. I tu ima dobrih preporuka. Znači, svakako bi preporučio pretplatu na Harvard Business Review, gdje se može stvarno dobro informirati. Ali mislim da je važno proširiti to. Znači, mislim da je važno i upoznati se s radovima iz drugih disciplina koje se bave pitanjem rada. To su razmišljanja sociologa, koji tu imaju puno toga za reći. Ekonomista, demografa, politologa i futurologa koji uključuju tehnološki aspekt. I mislim da upravo sagledati naša psihološka saznanja iz tih malo drugačijih perspektiva, to ima snagu dati nove impulse, to ima snagu pokrenuti organizacijski razvoj. Znači, ne samo gledati šta mi psiholozi možemo. Ja uopće ne želim reći da mi psiholozi ništa ne znamo. Mi jako puno znamo i jako puno možemo dodati. Ali upravo kroz sagledavanje to iz različitih perspektiva možemo daleko više dodati organizacijskom razvoju. Ipak sam doneo 2 psihološke knjige koje bi dvije konkretne preporuke. Jedna je Mindset. Radi se već o klasiku, prvo izdanje je izašlo 2006. Ovo je jedno malo novije njemačko. Govori o za budućnost tako bitnom fleksibilnom samopoimanju s fokusom na mogućnostima rasta i osobnog razvoja. A druga, Psychology of Leadership, grupe autora koji podsjeća na nešto što je zapravo svima jasno, ali često zanemareno. A to je da biti lider znači imati sljedbenike. A imati sljedbenike pak podrazumijeva da drugi prihvaćaju vas i vaše ideje. Zato je ključna interakcija između lidera i grupe. Znači, fokus liderstva se tako pomiče od tog individualnog ja, lider, prema pitanju kako oblikovati zajednički identitet, prema pojmu mi. I to je značajan pojam oko poimanja rukovodstva, koji će u budućnosti igrati sve veću ulogu. Tako da, evo, ima i psihološke literature i nove psihološke literature s kojom se vrijedi upoznat, ali mislim da je za psihologa stvarno važno da prošire tu perspektivu za one koji rade u organizacijama, za one koji rade u poslu, da se upoznaju sa biznisom, da se upoznaju sa radovima sociologa, sa radovima ekonomista koji imaju dobre ideje. Nismo mi psiholozi jedini pametni, ima i drugih pametnih. Opet ćemo se skroz složiti. Ja ću sad ispričati svoju tu perspektivu. Znači, ja sam ostavio neku kvalitativnu promjenu. Znači, ja sam svoju zadnju slobodnu studijsku godinu proveo u Australiji na Department of Management. Na Research School of Management Australian National University. I to je meni potpuno mi okrenulo način razmišljanja. Dakle, ja sam tamo, jedna od stvari koje sam si ja zadao, radio sam na istraživačkom projektu, jednoj istraživačkoj grupi koju je vodio čovjek koji je psiholog po bazičnom obrazovanju, ali sam ja cijelo vrijeme se družio s njima i razgovarao. I onda skužite potpuno drugi kut je gledanja. I to ti onda ti sjedne, ovo što Katarina kaže, onda skužiš gdje ti to možeš. I meni je ogromna stvar. Mi smo pokrenuli taj studij upravljanja ljudskim potencijalima s našim kolegama s ekonomije i ja vam ne mogu pisati koliko je to meni izvor učenja. Dakle, ja tamo predajem kolege iz psihologije, ali ta interakcija s njima i način na koji ja razumijevam onda biznise i to, onda i primjenu psihologije meni za osobni rast i razvoj i za smisao koji ja u poslu koji mi radimo užasno doprinijelo. Dakle, to široko gledanje i široko ovo što Robert kaže. Ljudi znaju da ja imam određenu obsesiju sa knjigama koja nekad moja gospođa bi rekla da prelazi, ali to je jedan od mojih hobija i strasti. Danas mi je stigao Noise Kahnemana i
ostalih autora, da ih ne nabrajam. I dakle, decision making, odnosno donošenje odluka područja za koje su dobivene 2 Nobelove nagrade za recimo istraživanja koja spadaju u psihologiju, i ja mislim da ima jako jasnu primjenu u biznisu. To bi recimo bila sa zračnicama knjigama koje sad čitam ili su mi u postupku dolaženja. Work Rules, Laszlo Boka. Laszlo Bok je direktor People Operations bio u Google i meni je bilo super ta knjiga, to preporučujem s njima. Mislim da čak postoji prijevod na hrvatskom. Tamo vidite, on je, to je neko se zezao, mislim da Mitja Nikola, postoji kolegi koji ja držim koji se zove motivacija radnog ponašanja, koji pokriva teme motivacije, leadershipa, stava prema radu. Tamo vidite kako je to Laszlo Bok u Google sve primijenio. I onda to isto opet, činilo mi se da ima smisla to što radimo. I sad sam si naručio, navodno je jako dobra knjiga, Work, a History of How We Spend Our Time. To je tip koji je antropolog napravio, James Sussman. I izašla je 2020. Ne mogu vam reći, osim poslušao sam par podcasta s njim, pročitao ovu knjigu, daje tu neku antropološku, sociološku perspektivu rada. Ali dakle ovo, take home moj, proizlazi iz Katarinog i moramo izaći iz svojih cipela psihologije i onda se dogodi potpuno kvalitativna promjena. Kaže, meni sjedenje s ljudima, pijenje kave i pričanje o istraživanjima s ljudima s menadžmenta koji nemaju psych background, nisu mene ništa novo rekli, ali sam počeo potpuno drugačije gledati na stvari koje mi radimo. I mislim da smo to nam je nekako, baš nam se to došlo neke promjene u način na koji radimo stvari. Ok, to je to. To je od dijela koji smo mi vam pripremili. Ja bih prepustio sad publici ako imaju još kakvih dodatnih pitanja da pretresemo. Prije toga samo kratka tehnička obavijest, ono što sam rekao na početku. Dakle, oni koji vide chat imaju link tu u chatu na kojem se mogu prijaviti za bodove za psihološku komoru. Ostali koji ne vide chat, pogledajte mail, treba vam stići link tamo. Ako slučajno nije, pošaljite nam mail pa ćemo odgovoriti. Ja ovdje vidim ko je sve sudjelovao i screenshotao sam to, tako da to možemo jednostavno provjeriti. Sad, ima li neko iz publike pitanja, komentara na ovo, možda neke teme koje nismo prošli, možemo otvoriti još novu raspravu. Imam ja jednu dok se oni, Irena, pa ću ja imam jednu komentar, nešto smo zaobišli, to ne smijem otići bez toga. Neko nam je digao ruku, aha. Je. Irena je, pozdrav svima. Imam jedno pitanje, sve što ste pričali jako korespondira s mojim iskustvom. Ja radim u jednoj velikoj hrvatskoj banci i zanimljivo mi je čuti Katarinu zapravo iz iskustva kompanije u kojoj se svi zapravo bave vrlo usporedivom vrstom posla, ajmo tako reći. Zanima me vaše mišljenje možemo biti konkretni o bankama, odnosno o svim onim kompanijama u kojima se također događa raslojavanje na poslove koji se nikad neće moći raditi od kuće, jeli, koji sasvim drugom dinamikom žive u ovom pandemijskom vremenu, i oni koji očito mogu od kuće, gdje ljudi izražavaju sve ovo što ste vi danas spomenuli. Tako da evo, zanima me s te neke organizacijske perspektive, neka vaša predviđanja i smjernice ovoga, kako to može se kompanija integrirati kad se zapravo na puno tema dijeli se na dvije struje, jel? I po pitanju menadžmenta, i po pitanju kulture, i po pitanju performance managementa, leadershipa, znači svega o čemu ste zapravo danas pričali. Evo, hvala vam puno. Tough one. Da, mislim, ja možda nisam najbolja za komentirati, jer kažem, dolazim iz organizacije gdje je remote work zapravo dosta za jednostavan za organizirati. Prvo što mi je ovdje palo na pamet je što je svrha svakog odjela.
I zašto određeni ljudi moraju raditi, ajmo reći, pretpostavljam da se radi o bankama, o šalterima i slično, to se ne može maknuti. Moje pitanje je, ok, da li se zbilja ne može maknuti? Neke stvari, baš mi je to uvijek pitanje, ok, koliko ne sad samo banke, nego i organizacije uopće razmišljaju o nekoj suštinskoj promjeni. What are we here to do? Znači, zašto mi postojimo i na koji način to radimo? I ne samo poboljšavati, mijenjati postojeće načine rada, nego dati si doslovno, ok, ajmo sad izaći iz okvira i vidjeti šta se stvarno mora ostaviti fizički, a šta možemo rješavati drugačije i customer potrebe, kako ih možemo rješavati na način da je digitalan. I s druge strane, komunikacijski kanali. To su neke dvije stvari koje su mi pale na pamet. Kad je dio ljudi fizički prisutan, dio ljudi nije, komunikacija se mora odvijati kao da su svi doma. Inače se dešava problem, a to je da, ne znam, informacije se dijele unutar ureda, ne dođu do ljudi koji su doma. To je nekakav najčešći problem. I kao kad si to rekao, pa rekao sam to na sastanku, ok, ja sam taj dan radio od doma, šta je sa mnom, ko je meni prenio tu informaciju. Tako da, ok, ovo drugo je možda malo konstruktivniji savjet od ovog prvog što sam rekla, ali jednostavno moramo prilagoditi načine komunikacije da u svakom trenutku budemo svjesni da su nam ljudi drugdje i da nisu svi u prostoriji. I jako će se rijetko u budućnosti desiti da su nam baš svi koji trebaju određenu informaciju u toj prostoriji fizički, tako da, evo, to mi je palo na pamet. Meni jedni dodatak koji mi pada na pamet, ali to je izazov generalni, ti u tim situacijama moraš još jače upravljati kulturom i nekakvim osjećajem identiteta, koliko moraš onda pokrpati dva tržišta, odnosno dvije podskupine koje nastaje, jer ovi se osjećaju. To nam, kak ljudi su, mi smo hardwired da uočimo bilo kakvu razliku u statusu. Da. I onda brzo se postaje kao ovi su malo vredniji, ovi su manje vrijedni, pa onda pitanje pravednosti. Tu je znači opet naglasak na HR, ali nešto što možemo napraviti vjerojatno je da upravljamo kulturom i da radimo na tom osjećaju smisao, identitet, sve, neće riješiti sve probleme, ali to je nešto što možemo raditi. Ja moram vas pitati to jedno pitanje, mene zanima, dakle, baš imam za vas, i to me, nismo se dotakli kad govorimo o budućnosti rada i šta vas dvoje očekujete relativno srednjoročno i kratkoročno za hrvatsko tržište rada? Dakle, Katarina, tebi ide pitanje u smjeru, dakle, hibridni i virtualni rad vama potencijalno oduzima vaše zaposlenike. Odnosno neki drugi poslodavci koji možda mogu platiti više, da li će biti shortage-a, dakle da li će tražiti, da li će faliti ljudi. A tebi, Robert, to mene zanima, pa pretpostavljam ide užasno važno sve ove stvari o kojima smo dogovorili. Širi pogled, trendovi iseljavanja, ovog drugog dijela tržišta rada, dakle ono što smo tu imali sad kao essential workers, dakle ljude koji su bili na poslu, trgovce, dostavljače, pa zdravstvene radnike i to. Evo, to bi volio da prokomentiramo za kraj i kakve će to imati implikacije na sve ove procese o kojima govorimo, opća situacija na hrvatskom tržištu rada. Ok. Pokušavam se sjetiti pitanja. Kako ćete, dakle, hoće li ti ljudi odlaziti zbog ovog IT stručnjaci, nedostaci i to? Da, mislim, nama konkurencija zvana nikad nije bila strana, u smislu uvijek su bili tu. Ono što se što će sad dešavati hrvatskim IT firmama koje će ići na remote način rada je da ćemo gubiti određene prednosti pred bilo kojom drugom svjetskom firmom koja radi remote. Mi smo imali određene prednosti zbog našeg ureda, zbog toga što se radi
imaš određeni setting, imaš određene benefite koji dolaze sa time. I mi se sad za zaposlenike više ne borimo sa konkurencijom tu u, ne znam, Zagrebu, Puli ili Splitu. Mi se sad borimo na europskom tržištu. I to je, to će biti izazovno. I pitanje je sad tu kako ostati konkurentan, cijena rada, kako će se to... Meni je recimo jako zanimljivo pitanje, ako se stvarno nastavi taj trend, pogotovo sa visoko plaćenim zanimanjima kao što je IT, kako će se to odraziti na socioekonomsku sliku, kad imamo radnike koji se ne mogu maknuti i gdje ima jednostavno jako puno radnika, jako puno ljudi koji mogu obavljati taj posao, fizički su ograničeni, znači ajmo uzeti za primjer, ne znam, prodavači u trgovinama. Kako će se na njih odraziti, a kako će se odraziti na IT-evce koji će, ne znam, iz nekog malog mjesta u Hrvatskoj moći zarađivati plaću koja je prosjek za Berlin. To je recimo nešto što će mene onako srednjoročno baš me jako zanima kako će se to odigrati. I kako će to sve posljedice imati. Ja bih se nadovezao na to sa tvojim pitanjem. Ovo pokazuje zapravo da mi dosta usku perspektivu zauzimamo. Znači mi razmišljamo o tome kako će neki naš sada raditi u Berlinu, umjesto da razmišljamo o tome kako se time otvara cijeli svijet iza nas. Znači, sad više nije samo da naši moraju fizički odlaziti negdje drugdje ili da mi moramo otvoriti negdje poslovnicu, nego možemo iz cijelog svijeta dobiti suradnike. I to se odnosi i na liječnike, manje na one essential workers što smo govorili, medicinske sestre ne možete na taj virtualno ili možete samo manji dio njihovog posla virtualno prenijeti. Kod liječnika već možete i veći dio virtualizirati i koristiti liječnike i te kompetencije i izvana. I to vrijedi u IT-u naravno naročito, ali vrijedi za sva zvanja. Znači mislim da se mi u Hrvatskoj, naša poduzeća, tu trebaju stvarno početi razmišljati puno globalnije o tome odakle će dobiti svoje suradnike. To nije samo Hrvatska. Meni je bio zanimljiv jedan upit koji sam dobio od jednog IT poduzeća koji su pitali koliko u Zagrebu ima stručnjaka pojedinih kvalifikacija, ljudi koji znaju artificial intelligence i tako dalje. Znači u Zagrebu nisu razmišljali čak ni u Hrvatskoj. Iako se te stručnjake može, naravno, u Hrvatskoj treba globalno tražiti ako se stvarno želi dobiti jedan jaki tim. Znači, ja mislim da ćemo morati puno više početi razmišljati o tome da smo dio svijeta i da kao što naši mogu ići van, tako i drugi mogu doći ovamo, barem virtualno. Ali i fizički. Znači, kod nas se puno razgovara o odlasku. Ali mi nemamo visoku mobilnost. Mi nemamo u usporedbi sa drugim europskim zemljama, mi nemamo visok odlazak. Ali mi imamo mal dolazak. Znači mi imamo visoku neto migraciju. Kod nas puno ljudi odlazi, a malo ljudi dolazi. Druge zemlje imaju manju neto migraciju, ne zato što im više ljudi, zato što im manje ljudi odlazi, nego zato što im toliko, koliko ode, toliko i dođe. Znači imaju puno veću mobilnost, puno veće prekretanje nego što mi imamo. To je, mislim, isto nešto što ćemo morati naučiti u budućnosti. Znači, živimo sa većom mobilnosti, a ne da kažemo ne svi moramo ostati na ovom mjestu. Nego da odemo na nekoliko godina van, ja mislim da je to dobra stvar. Otići van, razviti se, može vratiti se ponovo. U isto vrijeme neko drugi dolazi kod nas, donosi nam internacionalno iskustvo. Znači i na tom fizičkom, a na tom virtualnom prostoru to postaje naravno još jednostavnije. Ja. Mislim sad opet, naravno govorim iz svojih cipala, stručnjaci u pojedinim industrijama
upravo zbog toga što mogu raditi od kuda za bilo koga, stručnjaci dobivaju još dodatno na vrijednosti, jer sad tvrtke koje prije nisu njima imale, prije im nisu bili dostupni, sad jesu. Tako da cijena im skače. S druge strane, mi je jako veliko pitanje što je sa ljudima koji tek ulaze na tržište rada, koji u startu nisu najtraženiji radnici i kako će se oni uklopiti u cijelu priču. I to me onako podsjeća me zapravo na ovu krizu 2008-2009 gdje se točno to desilo. Zapravo ljudima koji su tek ulazili na tržište rada bilo izrazito teško, tvrtke su se natjecale za iskusne stručnjake za koje su bili sigurni da će im donijeti onu vrijednost koju traži i nisu se toliko fokusirali na treniranje recimo nove radne snage. I nekako vidim da se to sad i ovdje dešava, možda ne toliko iz potrebe, nego iz mogućnosti. Ok, ne moramo zapošljavati, ne moramo se ograničavati na to što nam određena geografija nudi, nego možemo ciljati na top stručnjaka u određenom polju ako nam je to strategija, tako da. I ako si to možemo priuštiti, mi kad razmišljamo o stručnjacima, često razmišljamo o stručnjacima iz zemalja gdje jesu veće plaće. Ne razmišljamo o toliko privlačenju stručnjaka iz Bangladeša, gdje ima pametnih ljudi, ima sposobnih ljudi, gdje bi moguće jednostavnije dobili suradnika. Tako da i to je dio te promjene u razmišljanju koja će biti potrebna, na koju ćemo se morati pripremiti. I tu dolazimo do posebno bolne teme toga da su zakoni vezani za radne dozvole, mobilnost radnika i slično daleko ispod, odnosno i daleko van vremena u kojem mi danas živimo, jednostavno ne podržavaju ono šta firmama će sve više i više trebati. Što je jedna tema koja je poslovna zajednica prepoznala i na kojoj gdje pokušava promjene progurati. Dobro, znači čeka nas izazovno razdoblje. Ja mislim da pogotovo u pogledu upravljanja ljudskim potencijalima, ono što treba, ne znam, ja imam to end on a positive note, dakle mislim da ono što uspijemo trendova koje čitam i mi bi trebali vidjeti neke benefite ulaska u Europske unije i gospodarske uskoro, dakle u smislu povećavanja plaća i lokalno i u ovim sektorima koji nisu nužno najkonkurentniji vani, ali ono što, ne znam, neka trend koji se provlači je, to je baš ta važnost upravljanja ljudskim potencijalima općenito u funkciji razvoja gospodarstva i u funkciji pojedinih kompanija. Dakle, mene ne znam, nećemo mene muči šta će se dogoditi, dakle nama IT stručnjaci u javnom sektoru nedostaju. S kojim plaćama ćemo ih mi motivirati? A ako nemamo IT stručnjake u javnom sektoru, ko će servisirati gospodarstvo? Dakle, to je upravljanje ljudskim potencijalima generalno je tema koja mi se čini da je s obzirom da smo javili brojne promjene u ovom razgovoru, jedno što je stalno, dakle, neko će morati s tim ljudima raditi, a mi imamo neka znanja tu. Ok, već smo probali vrijeme, dečki, vi završavajte, Da, mi bi mogli nastaviti još neko vrijeme. Vas ne treba moderirati uopće. Mislim, ovo je da je bar svaki okrugli stol ovako jednostavno voditi. Mislim, ja mislim da imamo još onak vremena za kratko pitanje iz publike. Ako neko želi još nekih 5 minuta. Kratkim odgovorima. S kratkim odgovorima, to je možda bitnije naglasiti. Da, ne. Dobro. Biće bolje, evo, za kraj. Ma ne, ja uopće nisam negativna oko svega ovoga, kao žao mi je ako sam ostavila taj dojam.
Ali zbilja vidim ogromni potencijal. Zbilja da stanemo i razmislimo kako želimo dalje i da naučimo. Em iz nekakvog starog načina rada, em iz ovoga što nas je spopalo. Pa ok, ajmo izvući najbolje, jer zbilja naučili smo jako puno toga ono što je važno u poslu, zašto su uredi važni, kako ljudi funkcioniraju. Mislim da to možemo iskoristiti za dalje, da bolje dizajniramo rad. No, jednostavno neće postati. Mi stvarno stojimo pred izazovnim vremenima, bez ali imamo i puno mogućnosti, puno tog smo naučili, tako da stvarno ja isto mislim da možemo biti konstruktivno optimistični. Mene svi jako, neću ništa dodati ono što je Katarina rekla. Ova situacija nas je primorala da na drugačiji način razmišljamo o stvarima koje su mislili da su zadane. I onda ćemo bolje razumjeti rad i ljude, koristeći ove spoznaje, onda to koristiti za ovu neizvjesnu budućnost koju Robert, ali i drugi izvori spominju. Ali bit će bolje. Jako lijepe završne misli. Dobro, mi bismo onda završili. Hvala vam svima na sudjelovanju, nadam se da je bilo zanimljivo. Snimka, ako se želite podsjetiti nečega, mi ćemo ovih dana staviti snimku na YouTube, pa to isto podijelimo. I to je to. Vidimo se idućom prilikom. Pozdrav! Hvala svima! Pozdrav, Ženja! Ženja.